নমস্কাৰ অনুমনীসকল, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ওচৰত আমাৰ জগন্নাথী পূজা উপলক্ষে এখনি ভাওনা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে। তাৰে দুটামান ভিডিঅ' ক্লিপ আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ। প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু যাতে শ্বেয়াৰ কৰে। Hira
이 뭐라도 보리하나도 해 반서반다 이 뭐라도 보리한 화를 사는 거에 많이 뭐라 기세볼 배보를 봐해 아유 황제 해목 덜세야 머리 누아린 기장이 딩고해 गुरु खत्त हवर गुरु है नर माता तो है हम दे कुआ है लो पारिन ने उड़ा मंगाई विजय धब्दा पारिन ने हम तो कोई है बंद पहले कादिया कादिन का को आखा चला दूर छाड़ वाले का बंद राजा साला दूर कदे दतिया क्या कोट करे रोज सभा न दले सामने ले तेजा तू कम हो दूर जुधाओ ये पापुरु के हुए कोई जिस पाप दूर पड़े कामन कौन कराई थी दूर से पापुरु जितना भीमन लोग वगैरह को जितना दिन हो महापापी झूठा करे दीपा भागे झूठ पनीर के सब धरे ना सभा ना बोले सामने ले आए झूठा करो थे पाप हो जिदिनो भीमन लो हो गया पाओ दिखान दिन हो ये दिना ये हम मोहनता बिदावा
কেনেকৈ পৰাজয় কৰিছে মই সৌফালে গুৰুপুত্ৰৰ লগতে যুদ্ধ কৰি থাকোঁতে কৰ্ণই মহাপৰাক্ৰমে ভাতৃসমাজ কৰিলে পৰাস্ত এদিনৰ পৰাজয় Arriba!
পালিকা তুমি পালিকা তুমি সেনাপতি হবে হরিণ মামা আপোনালোকে যদি মোক সঁচাই আশীৰ্বাদ কৰিব নিশ্চয় মই সেনাপতি হ'ব পাৰিম মামা তুমি চিন্তা নকৰিবা তুমি কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধৰ সেনাপতি হৈ মোৰ ভাগিৰ দুৰ্যোধনৰ সন্মান ৰক্ষা কৰিব লাগিব যোৱা সেনাপতি হ'বৰ বাবে সাজু ঠিক আছে মামা
ভেকচিন মাৰিলোঁ দেখিছা নাই